Kada sam bila u 4. razredu nisam se baš uklapala u igre koje smo igrali. Sada je to u 5. razredu mnogo bolje, zato što sam naučila da saslušam druge, da saslušam starije od sebe. Ranije dok sam igrao fudbal, kad promašim neku šansu, mnogo sam se nervirao. Sada samo kontrola mi je dosta pomogla da se smirim i da kontrolišem sam sebe. Upravo danas sam iskoristila samokontrolu tako što danas sam morala da čekam svoju drugaricu zato što je kasnila i jednostavno nekako sam izbrala 10 i kontrolisala se. Dosta puta se dogodilo da uopće nisam bila tolerantna i zbog toga sam nekako se udaljila zbog nekih ljudi, od nekih prijatelja. Naravno, kasnije bih izgladila stvari, nekako bi bilo bolje, ali sam shvatila da sam to mogla u startu, da sam imala tu osobinu kod sebe razvijenu. Rezultati su vidni upravo kroz kvalitetniju i bolju komunikaciju učenika, bolje i lakše rješavanje nekih nesuglasica na koje ipak taj život i rad u školi nije imun, a također i kroz sami način traženja pomoći od nas kao nastavnika. Zaista smatram da bi ovo trebalo postati dio formalnog sistema.